como tra tools via de Google Form. Ok? Ito fácil. Vai kabiwa ko rato. Mamisa mi tasali back, mi tabay na gmail.com. Ok? Mi tabay na mi email lang. Agora mi click aqui na Google Apps. Ni Google Apps mi tabay na Google Form. Normalmente po tayo kibana na niwako. Parang by back, sorry. Para ko say. So, ito ba aqui na Google Form. Normalmente, a mi tabay na sheet mi tayo di biya. Tabay na sheet, anta kinabo po cambie. Ok? Po forms. Ante ora A, ora boy aqui na. Bota aqui na sa template gallery. Ok? Bota by template gallery, bota by full above, bota education. Anta kinabo tayo assessment. Ok? Ora bo click riba assessment. Bota by yung template claro ka ba ko abotin ko ba sa edit. Dus voorbeeld aqui na botin ko ba bisa aqui ko ta bo inleiding, mo introductie. Ina naam e-mail de persona. Vamos aqui na vou pôr a primeira pergunta. Preto Tawardo considera como um color. Vou bisa aqui na sim. No. Ante ora vou aqui quatro question que tu vai ter é bom. Ok? Então agora vou passar isso aqui. Vou pôr para trás também, não? Aqui não, vou botar. Então agora isso aqui. Tabira a correct answer. Yes. Baik na urato. Sa akin bota kita, wake? Ante ora sa akin na mo na message na. Mas po po sa akin na mo delete. Delete. Kasi po kaya agrega mo ta agrega. Assim na bota kita, sa akin multiple choice, sa akin miércoles over miércoles over pero kung mas antwoord. Ante kinabo po traha short answers. Musa? Ante kinabo po escrever algo mais, porque se não quer, bota clica aqui na bota delete. Clica aqui na se não quer algo, bota delete. Ok? Deninha grande aceite. Se você agregar algo aqui não, vou add questions. Assim não kita bayar bau ne, ok? Se você import questions, vou pôr add title, portrait, video, add session. The session bota aqui bre. Pero se pa bo aqui não é relevante, diz pa bo e pergunta não. Aqui na bo cambiar multiple choice, checkbox. Vou pôr assim drop down. Mas kita aqui dois aqui, diz que entrar aqui com anto short answer. Vamos ver? Aceite. Alright, então vou para sim algo vou ligar